Centar šut, međutim Bajković izleće, pogrešio je Bajković, Abubakar, 1:0 za Vojvodinu. Kakva greška Bajkovića, Abubakar je iskoristio ovu grešku, Voličević je centrirao, loše reagovao Bajković. 1:0 za novosadski tim. Ponovo Crvena zvezda gubi. Ponovo ide u jurnjavu rezultata. Abubakar ispred sebe ima Maksimovića, međutim Maksimović je otišao desno. 2:0 za Vojvodinu. Ponovo Abubakar. Nejasno je zašto Maksimović pusti. Evo još jedno, vidite, gledajte koliko je Maksimović sam ovamo umjesto da uđe u putanju Abubakaru. Ispratio napad samo napadača Vojvodine. 2:0 za Vojvodinu. I evidentno Crvena zvezda imaće pretežak posao. Ne samo da... 3:0 Stevanović. Još jednom katastrofalna reakcija Zvezdine odbrane. Abubakar je prebacio glavom ovu loptu na drugu stativu. Stevanović sam bio tamo i na -3, međutim evidentno je da će gotovo sigurno posle ovog meča Zvezda zaostajati 6 bodova za Partizanom. Vojvodinu propustio Morira loptu do Stevanovića, paska Moriri, Morira, kakva šansa za Vojvodinu. Mogli su sada Novosađani da nanesu Crvenoj zvezdi poraz. Evo lopte u golu Bajkovića. Još jednom vidimo ovu šansu, odličan pas Stevanovića.